Arden Lashai kandan ketika meeting jong VPP po Secretariat peaceful rally jong ki te kau yang kuat benang ne ba tetapi pindon kam don jam tapi lah banyak lagi tetapi pat pindon kam le jom mana melek wat no pensabe ya kapor jong ki politics kinang ban manipulate ipi ban pen distract ya mindset jong pi ban shift haka jingyo nong jong ki okay ngai po social media pun kini ki kisang ki ban lek lang ban kersan ya VPP te nagliang jonga ngatang katahing apa penoi pi ba ada pi dan nak jong kam pat ai lat ya kita ki politics ban distract ipi fokus ya kam le jong tang katahing please